Vojvodina Fest manifestacija, kotrú už po štvrtý raz organizuje javne komunalne podprijemstvo Horodske želenjidlo u Novim Sadze. Charakteruje ju bohatstvo jedloh i specialitetoh narodoh kotri žiju u Vojvodini. Na Vojvodina Fest še prijaveli predstavniki turističnih združenjoh, majstrove kuharskih schopnostcoh, vinare, kulturno-umetnicki društva i drugi pojedinci kotri žadaju predstaviti mesto s kotroho prihodza. Ove godine, kada su izlagači u pitanju, imamo ih preko 150. Toho roku máme viacej jak 150 vykladačov. Perší raz nielem zo Vojvodiny. Tot festival praktično postal internacionálny. Cijeli nam hosci zo Veľkej Gorici, zo Sloveniji i zo Segedinu, zo Maďarskej. A to i naš cilj, že by še Vojvodina Fest preširil na všetky žemi toho regiona. Co še dotýka kulturno-zabavnej programy, máme okolo 700 účastníkov, tá preto tot festival trvá 2 dni. Na manifestaciji, kotra i toho roku pricahla dost naščiviteljoh, mohlo vidzic i velih vykladačoh ručnih robotoh i rižnih lakotkoh. Evo, prišli sme tu nješka na Vojvodina Fest, udruženje ženog bajka, zorganizovali sme še, napravili sme kolači i ručni roboti ženog sme prinjesli ženi iz udruženja, co pravija. Še tu ženi zorganizovali i či každa mala dajaki svoj okremni zadatok? Mala, hej, bo da 13-14 ženi u tim učestvovali. Dumame, že fine, bo da nje fine nje prišli bizme, hej, znova, to jest ja perši rastu, ali udruženje ženog po drugi rastu u Novim Sadu vyklada. U ramikoh manifestaciji otrimana kampanja Vašo novini na Vojvodina Festu, ktoru zajednicki organizovali Našo novini Ruske slovo i Slovacki hlas ľudu. Ruske slovo še promovuje na Vojvodina Festu, chceme še približiť s našim čitačom i starim i nejakým novým čitačom, že by sme še na nejaký spôsob že by oni še ohlašovali u našich novinoh i že by sme še im na to spôsob prikazali da vide naše produkty, že tu máme i noviny, i časopisi, hej, i knjižky. Do každé nové číslo možete prečítať i prísť opatriť na štrandu, kto ljetuje, kto tu, tako zna odpočivku. Može, znači, prečitati i upoznat se s novima zmistami. Každý rok najinteresantnejšie i najnaščivenšie mesto pod mostom Šljebodi, gdje sme sceni kuhare, gdje mohlo pokoštovať paprigaši, bili ovči kolbasi i rižni drugi smačni jedla. Danas nudimo riblje specijalitete, znači pržena riba, šaran. Dneška ponúkame specialitety zo ryby, praženú rybu, poďku, deveriku, rybov i sarňov paprigaš a tiež i temerinskú pasulju, zo kotru promovujeme náš lokálny BIN festival. Najsmačnejší všelijak paprigaš zo ryby, bo ja už 10 roky medzinárodný šampión u vareniu takého paprigašu. Všetky me potom poznajú. Manifestaciju zbohaceli rižni tamburovo orkestri i tanječni ansambli, kotri na hlavnej plošči predstavili tanci z područja Vojvodini, ali je najvekša atrakcija to futošska kapusta, kotra drugi deň Vojvodina Festa uvarena u najvekšim kotlje na Švece, kapaciteta 500 litri, do kotroho stanuli veci jak 10 porciji toho jedla.